2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno nasledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je pravoslavni silvestrski večer, pravoslavno novo leto. Mimo grede vsem, ki praznujete, vse dobro, veliko zdravja in sreče v novem letu. Jaz pa sem se odpravil na Pobrežje, k Veljutu, ker sem zvedel, da seveda bo praznovanje in sem že tukaj, kot slišite, se že dogaja. Veljo, dober dan, hvala, da sem lahko prišel. Dobrodošao, mali. Nado, gdje je rakija? Evo, gosti su došli. Pa ne bi, zdaj Veljo, jaz sem prišel dela. Ajmo sad mi tu do susjeda, nešto je zakočio ručno da vidim da li će doći, ne, vamo, ima Marjana susjeda. Ja, to je bilo vprašanje, kaj sosedje v bloku pravijo na slavje. Pa to je malo slavje, svi su tu, ono, kako vi kažete, više intimno. Ne vem, če je ravno intimno, ansambl 5-članski. Dobro, 5 ljudi, jebemo. 2 prašiča se pečeta. A uvek u paru. Jedan je tužan ako je sam. Dobro, torej gremo do Marjana. Idemo tu do Marjana, da jedan njegov da je sa mnom, ajde, idemo. Veljo, sretna ti nova! Pa čekaj malo, Milena, gde žuriš, Mileno, generacija moja, kako bi joj stavio štručku, znaš šta mislim. A dobro, ona je od Marjana. Marjane! Marjan! Kaj je? Veljo je na vratima! Pa kak te govoriš, ti kaj mi spadamo pod pančev, ali kaj? Pa ne nam mi ga noč spušča, lepo te prosim, reči mu, da sem dežurno, o 5 se moram stati. Marjane! Pa šta je s tobom, ajde, obuci se, idemo. Daj Veljo, nega seri. Pa daj. Ne morem. Marjan, imamo karaoke, samo za tebe. Ja, pev pa sploh ne, pa tak ne, čuješ me, nekaj sem hripal. O, Marjan voli da peva, znaš. Marjan smo de. Kaj? Jožica, gde si bila, ko sem te iskao, ne laži mi, dobro znam da drug te je mečkao. Kao prevara, znaš, kurva. Pa dobro. Ja, no, mislim, ajde, Marjane, ajde, idemo, no. Veljo, gled, prosti, letos pa res ne moram. Pa daj malo, gremo še, no. O kom si ti oblečena? Zakaj si oblečena? Naše novo leto je mimo. No, 3 ure kasneje zabava pri Veljutu za novo leto v polnem teku. Rado te se setim, ljubavi stara, jer me svaka nova ljubav razočara. Sunce ti presvetlo, živeli, moje najmilije. Marjan, ki imaš srajco? Ženo, ti treba da čutiš, bre, kad Marjan peva. Marjan, zakaj po njihovo govoriš? Čez 1 uro se moraš stati. Ustaj, sine, majka zove. Ajde na spavanje. Torej, kot slišite, ja, zabava je. Še enkrat srečno novo leto vsem, ki ste praznovali. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.